Tukiwa wima sote, sema Mungu, nimekuja hapa kusikia neno lako. Acha munenaji wa siku ya leo awe wangu, yote atanieleza niyashike. Kama unaamini leo, mchapie Yesu makofi na karibisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunasoma neno la Mungu mara moja, kitabu cha Mwanzo. Tutasoma kitabu cha Mwanzo 11 na mstari wake wa 6, tunamaliza 7. Na vile vile tutakuwa tunasoma kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 4:15, tunamaliza 17. Lakini pia kwa mwisho tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2:42 na 44. Tuanze na kitabu cha Mwanzo, tunasoma lile andiko moja, watu wanaikala. Mwanzo tunasoma sura yake ya 11 mstari wa 6 hadi 7. Tunasoma katika jina la Yesu. Bwana akasema, tazama, wao ni taifa moja, nao wote wana lugha moja, na maneno haya wanaanza kuyafanya. Basi sasa hakuna kitu ambacho kitawazuiza wanachokusudi kufanya. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 11, versets 6 jusqu'à 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là qu'ils se sont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus. Ungesoma tu ile 6 tu. Ok. Rudilia ile 6. Genèse chapitre 11, verset 6, la parole de Dieu dit ceci. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen. Amen. Tuikale, tusome kitabu ya Matendo ya Wakorinto wa kwanza sura 4 na 15 yake, tusikie nasema nini. Wakorinto wa kwanza 4:15, tunasoma katika jina la Yesu. Ndiyo. Kwa sababu hata mna walimu 10,000 katika Kristo. Ndiyo. Lakini hamna baba wengi. Kwa sababu katika Kristo Yesu niliwazaa nyinyi kwa habari njema. Basi ninawasihi ninyi muwe wenye kunifuata mimi, neno la Bwana. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 15 jusqu'à 16, la parole de Dieu dit ceci. Car quand vous auriez 10,000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ Jésus par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, c'est la parole du Seigneur. Soma kitabu ya Matendo ya Mitume, tumalize maandiko yote. Matendo ya Mitume 2:42, tunasoma katika jina la Yesu. Ndiyo. Walikuwa wakidumu katika mafundisho ya mitume na katika ushirika na katika kuvunja mkate na kuomba neno la Bwana. Amen. Nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières, c'est la parole du Seigneur. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu wa baba yetu ambaye ametupatia nafasi hii kuwa hapa siku ya leo. Lakini pia tunasema shukrani kwako wewe pia ambao unakaa pale kwa kusikiliza neno la Mungu.
Mungu akubariki sana. Ninaomba unipe masikio yako tu, usikilize kile ambacho Mungu ameweka moyoni, ili kwamba kitusaidie pamoja. Juma hili tulikuwa tunazungumza, neno linasema umuhimu wa baba wa kiroho, lakini pia tukaona kama na madhara ya baba wa kiroho inaweza kuwa, au consequence ya kukuwa na baba wa kiroho ambaye ana mfano wa kuwa baba lakini sio baba. Matatizo inaweza kuwa pale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukasema ukapata baba ambaye ameteuliwa na Mungu kuwa baba, matokeo yake inaweza kuwa mazuri, na yeye ndiye anaweza kukufikisha pale ambapo Mungu alitaka ufikie. Sasa somo hili leo tutalifunga na neno linalosema nguvu za kanisa lililo pamoja. Amen. Hapa ndio tutafungia somo letu siku ya leo. Nianze kusema kama kwa wale ambao hatukukuwa pamoja nao katika safari ya kiroho au katika maisha yetu, tunapitia mambo mengi yanayofanya tusijue tunakokwenda kunafananaje. Maisha yote inahitajika kuongozwa na baba. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema hivi, ukizaliwa na baba mwenye hajue kama ni baba, uko na bahati mbaya, kwa sababu hakuna mtu atakutayarishia maisha. Kuna watu wengi walikuwa na hatima nzuri au walikuwa na desteza mzuri, lakini kwa kukosa wazazi wakashindwa kufikia kule ambako walipaswa kufika. Kuna watu ambao Mungu aliwazaa au Mungu aliwaumba na maisha yao yalikuwa na mwelekeo. Sasa wakashindwa kufika kwa sababu walizaliwa na wazazi ambao hawakukuwa wazazi wazuri kwao. Maisha ikaharibika kwa sababu walikosa baba. Unaweza kuzaliwa unakuta maisha imetayarishiwa. Ile ndio faida ya kukuwa na baba mzuri. Kila mtu anaridhishwa. Bwana Yesu asifiwe. Mzazi mzuri ni yule ambaye anafanya mtoto kurithi vile vitu alivyovitumikia. Sasa ukipata mzazi ambaye hafikiri kama iko anatayarisha maisha ya watu waliowazaa, ujue una bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ile ni katika maisha ya mwili. Vitu vya mwili tunavipata kwa watu ambao walitakiwa kututengenezea maisha. Haiwezekane uzale mtoto mafikiri yako ikwenda kuambia kama utamurizishaka fimbo. Haiko mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekane uzale mtoto akili yako ikwenda kuambia kama kabila yetu inarizishaka mkuki na koti, na unaacha mtoto vile bila kumtayarisha. Kila shida zote mtoto atapata mu maisha zitakuwa kukichwa yako hata kama ulishakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kila tatizo zote, kila kulia kwake, kile kilio kitakuwa kilio chako hata kama ukwake tena mdunia. Donc tukiona mtoto tunaanza kaona baba mwenye alimzala. Amen. Nikusema mzazi njoo anatengenezaka identite ya mtoto. Sasa kama mzazi hakutengeneza identite ya mtoto, mtoto anakuwa na shida ya kufika kwenye konaenda. Ile ni maisha ya mwili. Na Yesu anasema kama wazazi yenu wenye walibazala wanajua kubatayarishia maisha, manake mie Mungu niliyewazaa naweza kutengeneza zaidi kuliko wazazi wenu. Bwana Yesu asifiwe. Pale njoo iko naambia wanafunzi, msisumbuke mtakula nini kwa maana mimi ni baba. Msisumbuke mtavala nini maana mie mnayefuata ni baba.
msisumbuke mtatunzwa namna gani, maana mie Mungu, mie mnayemuona niko mbele yenu kama Yesu, niko Baba. Kama wazazi wenu waliowazaa kimwili wakijua mahitaji yenu, ni zaidi Baba aliye mbinguni atajua mahitaji yenu. Manake Yesu alikuwa anaonesha kama Baba ndio mwelekeo ya maisha ya mtu. Sasa shida yenye tunapataka mara mingi, tunazaliwa paraksida. Amen. Mtoto mwenye anazaliwa na hajue baba iko na tatizo kiakili, iko na roho mbaya, mbo anajishusha kwanza ye peke, hawezi pia kujipenda, maana hakuna mwenye alimfundisha upendo. Amen. Sasa nikasema upendo yenye mzazi anakuwa nayo kwako haiko upendo. Mzazi hawezi ishi na mtoto kwa upendo. Mzazi anaishi na mtoto kwa maagano ya kuwa yeye alimtengeneza. Ni sawa vile Mungu haishi na watumishi wake kwa sababu ya upendo, anaishi nao kwa sababu ya maagano aliyofanya nao. Amen. Sababu ingelikuwa upendo nyo natumaka wazazi yetu banaishi na shie, habangeliishi na shie kwa sababu tunafanyaka vituruturu yenye inasababisha hata kutupatia chakula basitupatie. Jukuko watoto unampatia makuta ende lipa masomo anazikula, kesho unampa zingine. Eske ni upendo ndio lituma unamupa zingine, au ni kwa sababu wewe ndio mzazi? Ni kwa sababu wewe ndio mzazi, haumupi hazo kwa sababu ya upendo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Benye banafaidikaka upendo kwa mzazi ni watumwa. Ndio banafaidikaka upendo kwa mzazi. Donc ukafika kwetu huko mtumwa, unafaidika upendo wa baba kwako kwa sababu wewe ni binadamu ulioumbwa na Mungu. Lakini mimi mtoto wa ndani sitafaidika upendo, nitafaidika maagano iliyo ndani ya baba kwa sababu mimi ni mtoto. Ndio mimi niko mtu ninatoka katika viuno vya baba. Haki za baba zote naweza kuzipata, hata baba anakupenda. Kama hauko mtoto wake wa kurizi, hawezi rizi. Amen. Siku ya kurizi wale watoto wanarizi, wale waliopendwa na baba wanaparticipe gisi benzao batarizi. Bwana Yesu asifiwe. Ile nilikuwa nasema ni maisha ya mwili. Nikasema hivi, nguvu za kanisa ni baba. Upotevu wa kanisa ni baba wa kiroho. Unakutana na baba mchungaji wa kiroho naye ni motare sawe. Sasa muko mubalabala mwebote, nani atombea mwenzabo asifanye aksida? Bwana Yesu asifiwe. Unataambia mchungaji akuombee na muko naye safari moja. Nye bote muko mshantie, nye bote ni bamaso na mchungaji nawe. Nani mweko na intercede kumwenzaki? Bwana Yesu asifiwe. Zile ndio makonsekansi za kukuwa na baba wa kiroho mwenye hauye kama ni baba, hauye kama ni mwenzako. Nilisema hivi, mtoto akikomala mnyumba, garso mweko sami, mimi siwezi fala kubiato ya babangu na haya kufa. Hatuko sawa. Mbo mama wewe banabifanyaka gafioke anza fala kuembe yake haina shida. Anza yake inaweza chelewa kufika na kokota kwanza ya mamake ana ijua haba fia akizaliwa na narizi kwa mamake pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi mwanaume atakosema nguo na babake iko na balo. Ikikuwa tu babake ni yake na lisheti ya kumwili na babake ya kuitosha hawezi. Amen. Haiko mwenzaki. Mena sasa unapata shida, unakuwa na mchungaji mwenye ukianza biashara ya kuuzisha kalanga na anaanza hayo. Mchungaji mwenye ni senateri. Kisha
unachungwa na baba au unajichunga wewe peke? Unaweza kuwa na mchungaji mwenye naye anahitajika kuchungwa, unapata bahati mbaya na kuchunga. Nyie wote wawili mnahitajika kuchungiwa, sasa shida naye anakuchunga. Njoo nakutana wanaweza toa pesa mkanisa, mnaenda sikunywa wewe naye. Wewe ulikia toa pesa mkanisa, unakaa shituka. Baba yako wa kiroho naye ko mkue iko na kunywa kwa zile pesa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapa ndio taifa la Mungu linakufa kwa kukosa maarifa. Hivi vyenye niko nakuambia tulishaviona sana katika makanisa mbalimbali au katika madhehebu mbalimbali. Amen. Unapata shida na wewe na mchungaji, nyote mko mnagombania bakilia kumeza. Nyie wote mko mnagombania bakilia ku parking, nyie wote ni bataximene mbo. Nani ataachia mwenzao kilia? Ulikia tafuta franga, mchungaji alikia tafuta franga. Nani mwenye konombea mwenzao apate bakilia? Na nani mwenye atakula mwenzao bakilia? Nani mwataachia mwengine? Nyie wote mlikia tafuta, utaachia baba na baba njoko oblisha kuombe upate finalement bitakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Dimanche sawa hivi mnakutanana. Sijui nani atatoa sadaka. Utatoa sadaka kwa mama mlikuwa mnadeburie naye. Alikuombea saa ngapi? Bilikuwae. Unataka wacha 10 kwa mama mlikuwa mnatafuta naye. Alikuombea. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa na kuluma noko mbalabalo nataita nani ku telefoni. Baba huku vitu haviendeke na mko naye. Naye anakuambia mtoto wangu kaza roho. Ya kupori binaishia kupori, twende tu vile. Ni shida. Sasa unajikuta kama uko unaenda pa 2 mbele, unarudia 12 nyuma kwa sababu hauna baba mwenye anakutayarisha kiroho na kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya kupata baba wa kiroho ni kukusaidia kila matatizo yenye neza kukua, akuweko na uwezo juu ya ile matatizo. Nikasema tena, ukikuwa mkanisa unajikuta huko kiroho kushinda mchungaji, haina maana bakie ndani. Kwa sababu kila siku Mungu atatafutaka kukubariki. Hata kubariki kwa sababu unakuwa na kiroho. Atakubariki kunivoza ule mchungaji mwana kuchunga. Mungu hawezi kukubariki kupita kiasi, kupita nivo ya mchungaji wako. Atakubariki kulingana na gisi ana consider mchungaji wako. Sasa wewe ndio uko na kiroho zaidi ya mchungaji. Maana ile kiroho yako itaisha bure. Na baraka hautapata. Na uongozi hakuna. Mungu haangali yake watu, Mungu anaona kiongozi. Kiongozi akikuwa fenea nyie wote. Kiongozi akikuwa hajue nyie wote. Kiongozi akikuwa mubaya nyie wote. Njoo maana maisha yako ya kiroho siipatie kila mtu. Roho ya mtu njoo mtu. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko kila kitu na linda. Hapana kuleta maisha yako ya kiroho uiterekeze mu maisha ya kila mtu mwenye hauamini kiroho chake kiko namna gani, yeye na Mungu, na eske iko na uwezo wa kukufikisha kwenye unaenda. Maisha yako hapana kucheza nayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu hawezi kukuombea. Kila mtu hawezi weka mikono kwa kichwa yako. Amen. Kila mtu hawezi chunga roho yako. Haiko kila mtu ndio anaweza shirikisha vile unataka kufanya. Juu mlikutana naye mubalabale iko na hubiri. Haiko kila mtu juu mlikutana naye kumulima njoo unatamu konfie maisha yako ya kiroho. Uko unajitesa. Hauwezi kamata maisha yako uinyangule, uiterekeze mikono ya mtu. Na ule mtu haumjue, haujua aliumbwa na anatumika na Mungu gani, haujue. Hauwezi kamata kiroho chako cheze nao uipatie kila mtu.
Ndio maana tunawashauria muache kuhangaika kwa kila kanisa. Mwanenda kwa mfumu ba mingi anashindwa jua mfumu gani mwalimutunza. Atoki mulomba dawa elimutunza kana ayuwe. So bakiane mfumu moya tu. Njoo utajua sema dawa fulani njoo ilinitunzaka. Meona hangaika na dawa hawezi jua. Tuna watu ulipona huyo uliponea wapi? Hauye kama Ituru ya mwisho ulifika hapa njoo ulipona. Hauye kama huku kwa mfumu kwa ulikuwa njoo uliponea, na Mungu anaikala mbinguni anasema basi watu wangu wanaangamia kwa sababu hawana maarifa. Anawaangalia, anashangala, mewa watu wafanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Ukiona kitu kenye haukuwa unaweza unakiweza, mahali ambapo naikala kuomba, ikala pale. Uangalie kama maisha yako ya kiroho itafika kwenye huko unaenda. Amen. Mimi nakuomba usikue mtoto mtumwa, lakini ukue mtoto wa baba anayekuwa na ruhusa ya kurithi mali ya baba. Bwana Yesu asifiwe. Katika kiroho mwenye anapanaka identite ya mtu ni mchungaji wake. Amen. Kuna dhambi zingine haziwezi kukuacha kama ulizitubu kwa mchungaji mwenye naye anafanyaka zile dhambi. Utakuwa na roho ya kuacha dhambi, lakini hautaacha zile dhambi kwa sababu na mwali kutubisha naye anafanyaka zile dhambi. Ni kusema ana uwezo wa kukuinjectea mo madhambi zote zenye yeye anafanyaka. Maisha ya roho iko nguvu kuliko maisha ya mwili. Kuliko maisha ya roho iharibiki. Omwe ya mwili inaharibika maana kiroho ndio kinajenga mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekane ukwe na baba moya kimwili, meuko na baba 30 kiroho. Amen. Biblia inasema, Paulo anasema hivi, munaweza kuwa na walimu wengi, lakini wale walimu haiko baba yenu. Musibape roho zenu basichunge. Kama mtu anakuhubiri msoko, manake anakuwa babako wa kiroho. Si unaweza ukokea msoko. Ule na anakuwa tu babako wa kiroho. Amen. Kama mtu anakufundisha, unasikia neno la Mungu, niseme basi mkanisa. Sunaona sagisishi hapa wazee ya kanisa na watumishi na wengine. Shituko ba grand frère yenu. Hatuko baba yenu. Baba yenu ni umoya. Njoo baba yetu shie wote. Meshituko ba grand frère yenu. Umoya wetu hata tokea kuwa baba, siku baba hata kuwa. Sababu atarizishwa na nani? Manake kama mnatuona, mnatudevoir heshima saba grand frère yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na shie tunapaswa kuwa batiifu na wanyenyekevu kwa sababu mtuige nyinyi wa petit frère yetu. Amen. Tusikwe bafisi ene bafenea. Tunapaswa kuwa bafisi ene benye banaiga mfano wa nani? Jusiku baba hata kuwa bataanza ona jina ya baba nani yetu. Manake tunapaswa kurizishwa na nani? Na baba, kuchunga watoto wa baba. Hata kama baba hata kuwaka, hawata baitaka watoto ya mwenye alirizi. Nye namu alirizi na nye wote mtaitwaka kujina ya nani? Kwa sababu baba njua alirizisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa njosa unakutanaka mjamaa kama grand frère ni fenea banamupa tu koti na mukuki. Responsabilité banaziacha ba petit frère. Amen. Jina ya baba isipotee, mema responsabilité hatakuwa nazo juu kwanza yeye peke hajijue. Amen. Sasa sheba grand frère yenu, tunapaswa heshimia kwanza baba, njoo na nyinyi mjue kuheshimia baba. Tunapaswa kukomprendre kama baba, ukasikia grand frère yako alivoyager na babako hayue, utakuwa unasema unasema grand frère huyu hakwake serie huyu.
irresponsable huyu grand frere huyu. Koma anezenda voyage na papa hayuwe. Minjo papa anaanza uliza frema gra alienda wapi? Unaoa babako hayuwe. Bo, nyeba petit frere mtasema oro wabenu akisema mwatenda kwa ile ndoa mimi nitamaliza. Nyewe mtafanya nini? Amen. Donc kanisa ni jamaa. Kanisa ni tumbu yenye iko kila mtu. Amen. Ukikosa baba wa kiroho unapata shida ya kiroho na ya kimwili. Amen. Ukikosa baba wa kiroho unapata maisha yenye haifanane na maisha yako. Njoo tukasema baba wa kiroho iko yulu ya baba wa kimwili, kwa sababu baba wa kiroho anatengenezaka na maisha ya kiroho na maisha ya nini? Ya kimwili. Kama maisha yako ya kimwili liharibikaka na baba wa kimwili, baba wa kiroho anaingiaka mkimwili, anarekipere ile maisha, anakupa hayo kiroho. Sasa wewe hautaishi kiroho tu, unaanza ishi na kimwili. So iko na uwezo wa kujua zile role zote mbili. Anaweza kukutengeneza kimwili na anakutengeneza kiroho. Kwa sababu iko na uwezo wa kuingia mbingu na kurudia kukuletea majibu zenye wewe ulikuwa unatafuta. Umbali na baba wa kimwili. Sasa kama maisha ya mingi inaharibikaka, haiharibikie kwetu sana. Maisha za mingi zinakuwa zingetengemana, mezina haribikia mu makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua vitu vinaharibishaka maisha ya mtu. Kitu cha kwanza, pesa. Ukajaribiwa kutoa pesa zako ovyo ovyo. Kila unaona unamupa pesa. Akiziendana kuwasherati, roho yako anakufanya vile vile alienda fanya pesa. Amen. Kama ni mtukanaji na utakuwa vile vile. Kama ni mulevi na utakuwa vile vile. Hali yake yenye atakuwa nayo njoo utakuwa nayo. Ndio maana Biblia inasema palipo hazina ya mtu njoo roho yake inaikalaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha pili kinaua mtu na maisha inaharibika ni kuambia mtu aanze dirige roho yako mwenye hana maagano na Mungu ya kudirige ile roho. Unaua kila kitu. Kwa sababu kila kitu kiotafanya anakikontrole. Kila kwenye utaenda anakontrole maisha yako. Vyote vyo utafanya yeye ndio iko na kontrole. Mapepo inajuaka kama huyu mchungaji ndio iko na kontrole huyu mtu. Ndio maana unakutanaka huko vitu vingine ukisema Mungu wa fulani uniokoe hapa. Pale pale Mungu anatokea, kwa sababu mapepo inajua huyu ndio iko na kontrole hii roho. Manake kule kuzimu banajuaka hii roho iko kontrole na nani. Kama ni mwenzetu ndio anaikontrole banajua. Kama mwenye anakontrole ile roho iko yulu ya uwezo wao wanajua. Asa mwa ile ulimwengu wa giza au ulimwengu wa roho, wao wanajuaka kuheshimia maprinsipe au makanuni za kule. Ukasema kama Mungu wa Moize niokoe hapa, ile misimu inaingia kama ulimwengu wa roho. Inaanza kuangalia huyu mwe wanaita ni Moize farser au ni Moize mwenye tunayua na kuwa na agano na Mungu. Baki kuachilia, manake balijua kama uwezo ya huyu iko yulu yetu. Sasa maisha yako hawezi konfia kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sununa Elia kama alikuwa kumlima wa Karmeli. Sasa anaenda kuferi fasa na manabii wa Baali. Kitu Kenya alisema akafanya vyote vya vinawezekana. Na mwisho akasema Mungu wa Israeli. Kwa sababu bako na reference. Anajua kama Mungu wa Israeli alibatosha wapi. Sasa kisha akasema Mungu wa baba zetu mwenye alifanyaka agano na Ibrahimu. Akasema Mungu wa Isaka na Yakobo. Sasa leo ijulikane kama wenjo Mungu mwenye baliturizisha, tunasimama mbele yako. Ushushe moto. Mizimu ikaingia ulimwengu wa roho.
bakaangalia jina lenye anataja ni jina ambalo Mungu alifanya nalo agano. Mizimu ikaanza achilia. Benye walikuwa wanapenda Elia apate haya kumulima wa Karmeli, bakasikia hawawezi weza kuresiste. Anga ikafunguka, moto ikashuka bila programe, kwa sababu kuna jina ambalo wanaita ni jina linalopita majina yote. Elia angetuvia kusema kwa jina langu mie Elia, moto ushuke, manabii wabali wangemkula mbichi. Lakini alikuwa na reference, akajua kuna mtu aliye juu ya kila kitu anachunga roho yangu, ni Mungu aliyefanya maagano na Yakobo. Akajua nikitaja Mungu wa Yakobo, Mungu wa Isaka, Yakobo ndio aliforme kabila 12 za Israeli na Mungu iko ndani. Na mimi niko mtoto wa ile agano. Moto ushuke hapa. Moto ukashuka. Kwa sababu ulimwengu wa roho unaheshimia maprinsipe. Amen. Elia ni mchungaji wa Elisha, lakini mukaa yenye iko amo ni maeneo yenye anatakiwa atafute Mungu wa baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elia narisi Mungu wa Isaka na Yakobo. Elisha sana jikuta mu maproblemu ya kuvuka mto, anasema Mungu wa Elia uko wapi? Hata kama alishapewa mamlaka, lakini reference ni Mungu wa fulani aliyefanya vyenye watu wote hawakuwezaka. Njo faida ya kukuwa na baba wa kiroho mwenye kichwa yake iko sawa, mwenye pia anajijua kama niko baba. Bwana Yesu asifiwe. Nilisema hivi, nguvu za kanisa ni baba, lakini nguvu za baba ni watoto. Hivi mnaikala hapa, baba iko na najua kama niko na watoto. Sasa kijaribiwa wafukuze. Vitu vinamshangaza. Mungu anamuuliza hivi, Bwana, mimi nilikupatia watu wachunge, biko wapi? Kama mimi naweza kuzalisha watoto na watupa mu balabala. Amen. Asa mtoto akiletwa naye achungwe, anakatala kuchungwa. Saa ya kulia analiaka, kila mtu anapita saa muone. Mtoto anakuwa kwa mzuri, saa anatoka kwa maternite na saa anataolewa. Njoo saa mtoto anakuwa tu wa bien. Akidai masomo haiko tena anakuwa wa mwenye naye. Akidai kukula anakuwa wa mwenye naye. Akidai kuvala anakuwa wa mwenye naye. Akidai kila kitu anakuwa wa mwenye naye. Siku tena ya ndoa shehe wote tunakaribia juu tutakula. Siku ya maternite shehe wote tunafurahi juu tutakula. Siku ya mahitaji ya mtoto ni wa mwenye naye. Si huko unapata frango na zibeba kwa chambre de prière. Siku ya mateso yako watakukimbia. Utarudia kwa baba yako. Huko unaombewa unapona juko na sante. Sasa sante inaharibika, banakuambia rudia kwa baba yako. Nguvu zako ni baba. Na nguvu za baba ni nyewe mnekala pale. Nguvu zetu hapa ni nyie. Mtu mwakizaliwa yeye peke mumwabo hana nguvu. Ishie tuko ba grand frère yenu, si ndio? Nguvu zetu ni shie watoto ya vie. Tukivala si nyie. Tukikula si nyie. Tukitumika si nyie watoto ya vie. Sasa kama hamuko hatuwezi kuwa. Tuko na entere ya kubabembeleza muikale pale tuvimbe na baba na yafurahi kama niko na watoto. Sasa hii kuhangaika inatustresse. Tunajua sasa nguvu zetu saba grand frère yenu ziko wapi? Vie yeye anajua kama wote ni watoto. Meshie absence yenu inatutia mashaka. Amen. Nibaambia kitu. Ba grand frère mufamia bakuwe na force. Force ya ba grand frère ni bapeti yao. Juu nikipita pembeni wanataka kuniponda. Mara mingi baba fisi enewa hawakuwe na nguvu. Aneza ya mayama hapa metia ya mterewe ya masaa ya maksio unakutana wapi? Habibane. Amen. Habibane. Kwa ukisikia grand frère yako na fafu yo maana kuko vie mweko nyuma yake. Maana vya shamtia nguvu, njoo anajisikia yuko na nguvu. Sasa vya kutoke na mapeti wa kutoke. Vitu vinaharibika.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Biblia inasema walimu wote we mtakutana nao hawatakuwa baba yenu, lakini mwenye atakuwa baba yenu ni baba anayewachunga kiroho, anayejua mulizaliwae. Unaweza kutana na mtu munjia me hayakosa usingisi juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mamake na mtoto njua anajuaka matatizo ya mtoto. Kwa sababu ukilala unaweza sinzia, lakini baba na mama hawasinzie. Wao wazi mtoto anagonjwaka wa emwa, me mamake anajua anagonjwa nini. Haiko munganga, hakusoma kinganga, me anazajua hii sinye ni ya tumbo hii. Hii ni mkono ya alilalia mubaya. Unajiuliza alijua hivi? Responsibility yenye Mungu alimupa iko na mfunulia kitu. Ndio maana nilisema katoki kwa kiroho hawezi shinda mchungaji wako ufunuo. Hata ujikazi ufe nini, anaweza lala hakuomba, anaweza lala hakufanya chochote, yeye peke kwanza ni maombi na ni ufunuo. Atokwe kiroho utamshinda nini? Yana juwaka bya biko. Amen. Shibote tunaweza enda tunaangalia, tunajua sasa huyu vitakuwa unaona ile grand frère pale. Tunajua yewe tuko humu tunawaka kama jedinjo siku yake ya mwisho wa kuishi. Ndio tulijua. Si atafuta kimbia si ndio ule pale. Omweni enda nikufe basi juu na mimi naona vitu haviendelee. Baba yeye anajua huyu tukigusa hapa anaweza pona, kwa sababu hiki ndio kinamtatiza. Papa Christie kuna foto kule yule. Yenye ukataka uone utaiona. Maybe nashangaza sana mtu anatoka hapa anarudia na bali muleta. Baba anajua nikigusa kwa hii dawa anaweza pona. Amen. Nikifanya hivi yenjo baba anajua nini yenye mtoto anafanya nini. Sasa ole wako kwena baba mweko sana we. Njoo nyie wote mtateseka, nyie wote mnakufa, nyie wote hakuna mtu mwenye anajua, hakuna mtadetekte mwenzake anakufa nini. Niliwaambia ikala fasi moya uchungwe, kwa sababu ngali unastahili kuchungwa, hauyastahili kuwa baba. Hautakuwaka baba na kuna mwali kufanya baba. Baba ndio atakurizishaka siku anaona unaenea kurizi. Hivi hauyaenea kurizi ikala kwanza. Utatuchunga mubaya we. Sheba peti yako utatuchunga mubaya juko unajiprecipitate. Bwana Yesu asifiwe. Mujama hamukwake demokrasi. Mujama ni diktatire. Siku mujama munaingia demokrasi, jama inaharibika. Baba alisema shebote 20 kunyumba, tunapaswa kuwa shebote 20. Njoo heshima ya nani? Baba alisema shebote tutaabudu dimash. Shebote tunapaswa kia tunafanya nini? Tunaabudu. Njoo heshima ya nani? Tusipokuya hatuko watoto ya baba. Kwa sababu tuko tunapata baba, tuko tunapenda baba apate nini? Na heshima za ubaba hatutazipata. Unajua unaweza kuwa haujulikana, mimi ukisema uko mtoto wa fulani, banakupa njia. Hapa saa hii ukaenda kuporo na intimidate biko pale juu habaywe vani. Mimi niko mtoto wa vani, mnasahau. Na unajifanya wa makali. Mama batanza ambia tuevite ma probleme tumupe njia. Tuache kwanza mihali hapa, tumupe njia. Haupita juu njoo wewe, unapita juu baba, iko na china nyuma yako. Bwana Yesu asifiwe. Baba yako ni nani? Amen. Baba yako ni nani? Si ndio shida ile. Dakika chache zinabakia niseme juu ya nguvu za kanisa. Tulisema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tukasema kanisa ni kitu ambacho kinatoka katika ulimwengu. Mungu anakitengeneza na anakiletea mtu mmoja, anakuja anakichunga. Wale wanaitwa Wakristo waliookoka kupitia kuoshwa kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa hawa ni watu wana ahadi za Mungu. Ahadi ya kwanza ni kurithi uzima. Ahadi ya pili anasema mtatawala kila kitu chote kilicho duniani na mbinguni.
Sasa mwenye atabatawalisha ni huyu ninayeweka mbele zenu. Amen. Mumusikilize. Mchungaji wa kwanza mdunia mnamjua. Mchungaji wa kwanza ni Nuhu, ambaye Mungu alimwambia ajenge safina. Kitu kile kitakuonesha kama mchungaji ni mchungaji, ni mwenye iko na makarakter za Nuhu. Bwana Yesu asifiwe. Nuhu iko na kapasite ya kufunga mbuzi na simba pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Njo mchungaji wa kwanza mwenye alichunga pusi na panya fasi moja na hakuna mwatachokoza mwenzao. Njo makapasite za mchungaji. Unakutana mchungaji kwa nachonganisha Mkristo na mwengine. Unakutana mchungaji anaikala na Mkristo iko anateta Mkristo wake mwengine. Na hivi bashaba teta kwa tamu na nyamanza. Bwana Yesu asifiwe. Kataluma kuroho menifanye hai. Kakibakia muroho na mimi nateseka. Kumbe nisaidie nikatoshe kusudi tusitesekeshe wote. Amen. Nuhu iko na uwezo mule msafina ya kukamata mbuzi aichungie pamoja na chui na hakuna matagusa mwenzao. Nuhu alikuwa na uwezo hata kama Mungu alisema ukiona tu nyoka uiponde kichwa. Amen. Nuhu iko na uwezo wa kuleta watoto yake na msafina na bibi yake, na nyoka inaingia mule msafina. Hata kama Mungu ndio alisemaka tuiponde kichwa, mimi anawaambia hii moya hamtaiponda, mtaishi nyewe wote siku zote. Ikisifule wanakumbuka kama hii ni saa ya kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nyama ya buroho saki bombo. Mimi nakuwa naviona pale. Nuhu anayambia tuliza buroho. Nuhu alikuwa mchungaji wa mzuri mdunia. Tofauti na Musa. Musa alikuwa rais wa taifa la Israeli, tena kiongozi, tena mchungaji kwa wakati moja. Lakini role za mingi zenye Musa alijue sana zilikuwa role za urais. Alitumika sa presida wa taifa la Israeli, lakini katika ile taifa la Israeli wakateua watu wenye wiko sawa wa kuhani, lakini Musa alikuwa kama rais. Karaktere za Musa na za Nuhu zinaachana. Nuhu anachunga kila kiumbe msafina, lakini Musa anachunga watu wa kabila moya. Na njoo ile tunakutanaka, kanisa inaweza kuwa ya kabila moya. Nguvu za kanisa ni kukuwa na viumbe vyote ndani ya kanisa. Asa viumbe vyote vikikutanika ndani ya kanisa vinaforme kitu wanaita umoja. Sasa wakitengeneza umoja, wanaweza kufanya kila kitu kinawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Njoo pale kwenye mitume walikutanika, bakakula nyumba kwa nyumba, bakamega mkate kwa mkate, kila mtu akajua mwenzetu iko na magumu ni yangu, mwenzetu iko na probleme ni yangu, mwenzetu iko na furaha ni yangu. Sio gisi mnekala pale. Mnaweza kwa mshaingia mkatreme kama hayo jina mwe banekala pembeni. Uliza kwanza yeye jina yake. Uliza yeye jina yake pale vile. Sumuulize jina yake. Si unakuwa siripiri kusikia jina yake leo? Zivili. Si unashangala na wewe kusikia jina yake? Amen. Hata jina yako inafanana na dawa, ambia hai tu jina yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaweza abudu na mwenzako 5 deza 3 au hata jina yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuko siku kila mtu ataanza kuwa anapita hapo na shuhudia na unasema jina lako. Na shetu profitia hata kukujua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ile liko na nguvu ni kanisa lenye wewe unatoka
kama unatoka Bukavu, mwingine anatoka Kisangani, mwingine anatoka Beni, mwingine anatoka wapi, tunakutanana hapa, tunajenga mwili wa Kristo. Magumu yako inakuwa magumu yangu, furaha yako inakuwa yangu. Mimi nauliza ba Kristo, sasa mwenzako anafanyaka kosa au anaanguka mkosa fulani, wewe unamtangaza, unasaidia shetani kutengeneza mazingira au unasaidia Kristo Yesu kubomola kanisa? Kama mwenzako anapata magumu, unailangula, unaanza kumtangaza kwa ile magumu, unasaidia Kristo na nini? Unawinisha Kristo na nini? Kama ukitutombokea shie wote humu tutoke hamo, muona tabakia wewe peke utafani. Wewe unachonganisha muimbaji na muimbaji, na wao hata aimba. Wao utaimba kufasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Utaimba kufasi yake. Unachonganisha muimbaji kwa presida. Unawaza presida atapata mwingine mwenyeko saule ile siku. Hauyo unaweza tosha mtu moya humu umekumrudisha mwe na kwa probleme. Haujue maneno yako mabaya inaweza vuruga umoja wetu, umekujenga ile umoja na kuwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa liko na nguvu, ni kanisa linajua kila mtu fasi yake. Ni kanisa linajua kuheshimia kila mtu. Ni kanisa linajua tunaongozwa na baba moja, hatuna baba mbili humu. Kanisa litaendelea na litafanya kama maajabu duniani. Ni kanisa linekala saa kanisa la mitume. Ni kanisa linajua kama Petro hakusema shie wote tunyamanze kimya. Ni kanisa linaona Petro anaua mtu mkanisa na wanafanya wote samla, ili mradi watetee haki ya nani? Hamjue kama kwa haki ya Mungu njoo Anania na Safira walikufa. Kanisa lilibakia kimya kwa sababu hakuna demokrasia ndani ya kanisa. Mtu mmoja anadanganya Mungu. Petro anasema kama mimi ndio mchungaji, haunidanganya, lakini unadanganya roho aliyenileta hapa. Zamiri zinamkamata, anakufa. Kanisa linamshughulikia, linamuzika musilanse. Bibi yake anakuya naye banamuzika musilanse. Na kanisa kabakie kwa nguvu. Mimi nabauliza, kutangaza magumu ya kanisa inakusaidia we nini? Mwenzako anaanguka kuliko muombe unamtangaza dunia mzima. Bo shetani anatafurahi, anatacheka, anatafani. Tu tunatosha watu kwa shetani, unawarudisha hako. Inakusaidia we nini? Haone kama uko mjumbe wa shetani ndani ya taifa la Mungu. Unapaswa kubadilika. Quelque soit cheo yako, unapaswa kubadilika. Hauwezi vunja umoja wa Kristo. Mwenzako akikukosea umsamehe bila yeye kukulomba huruma. Njoo kanisa. Mwenzako akikukwaza uone kama sio yeye, ni shetani. Tukiumana tutakimbizana, tunakulana, tunasambarana. Baba kesho atakosa, ataachia watoto nani? Hakuna fisiene, hakuna kade, hakuna bakatikati, shie wote tuko sawa sawa. Tunapaswa kukamata hatua ya kujua kama kanisa lenye nguvu ni kanisa linalojenga umoja wa nani? Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la nguvu habaangalianake kumilomo. Kanisa la nguvu banaangalia kama Mungu wa baba yetu anasema nini. Kanisa la kweli hauangalianake kukinywa. Kanisa la kweli wanajuaka mwenzetu alipata magumu ni yetu. Hata kama alitukosea jana, lakini hivi ko naabudu na shie ni mtoto wetu. Hivi ko tu mumwetu ni mtoto wa baba. Ndio maana unaona baba anasema malgré mabaya mloko yenu mumsaidie. Ni mdogo yenu tu mumsaidie. Kuko siku mlishasikia baba mweko responsible anatupa mtoto. Hapana, hata kama alikosea anaambia kama loko yake mumsaidie tu, tutamshauria. Uende ile magumu alipita ndani tutamsaidia, lakini tusimutupe. Njoo kanisa ile. Kanisa haiko tunakuya tunekala humu tunarudia. Kanisa haiko tunakuya humu tunaangaliana kubidomo tunarudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa hatuangalianake sura. Unaweza niona kusura unasema niko mlozi na siku hai. Eske mlozi na kwa kusura? Mimi naweza lala njala, mimi nasirika.
Mimi naweza chelewa kutumika, mimi nasirika. Mimi naweza chelewa kuolewa, mimi nasirika. Inakuwa bulozi. Magumu inaweza nipata, mimi nasirika. Watoto wanaweza nikwaza, mimi nasirika. Wao unaanza ni identify kisi mimi siko. Unaanza ni identify vile hae. Ujikaze usini identify vile jua hata ufe nini, tuko tu nyumba moja. Tuko tu msafina moja. Wewe ile itakutesa, utasumbuka moyo, umetuko tu msafina na Nuhu ni umoya. Donc hautanikula juu haikukulaka simba na simba haikukula mbuzi. Donc sisi wote tuko humu mtu huyu. Amen. Na siku mimi nakufa kama haukia kilio yangu, maana haukukua wa kwetu. Si ndio vipi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njoo nguvu za kanisa. Hii Nyarubanda tunaweza ishangaza. Hii nombre yenyewe nekala humu, mitume walikuwa 100 person. Walikuwa watu 100. Lakini walishitua kanisa. Walishitua Yerusalemu ile wakati. Walishitua kila kitu walifanya, mpaka mtu mmoja anasimama yeye peke. Akisimama yeye ndio anaitwa Petro, na wote walikuwa wanamsogelea akisema neno, wanasema amina. Akisema neno wanasema njoo vile. Ule Yesu mlimsulubisha mkamuua, njoo vile baba. 3000 persone ikachomwa moyo, ikauliza tufanye nini na shetu we umoja wenu? Mtubu mubatizwe. 3000 ikaokoka kwa siku, kwa sababu walijifunza kuwa na umoja. Walipokutanika wote wakasema tukue tu na moyo mmoja. Mwingine yote kaingiwa na boga ya kutatiza Petro. Unajua kuna siku walifunga Petro. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki mama yangu. Unajua kuna siku walifunga Petro. Kanisa ikasema hatuwezi ishi bila mchungaji. Hatuwezi ishi bila baba. Twende tuombe leo njo batexekite Petro. Twende tuombe baba. Tuone kama baba ataturudilia. Utaombea mwoko na teta? Utaombea nani? Uko na bachungaji 6. Utaombea nani umoya? Si utasema huyu akiondoka ndabakiana na hawa 5. Kama huyu haiko ndabakiana hawa. Si ndio vile? Ndio maana nilisema muko na entere ya kulea baba mzuri. Dushie wengine hatuna kwa kwenda. Kama wako na 5, shi tuko na umoja, ukimuharibisha tutafanyaje? Unapenda turizi na tuko ba prematire. Si baba atakuwa alishaenda mbinguni na nakuta Jameli sambarana juu tulirizi na tuko ba prematire. Juu yako jifunze kuwa mwangalifu. Kitu kinaua baba ni intention ya watoto. Banaume ba mingi habazeeke sababu ya watoto wa fujo. Banaume ba mingi habazeeke mujama juu ya mama ya fujo. Amen. Kama uko Mkristo wa hapa, tuliza fujo, kubali kuitwa mtoto wa baba. Kubali kuitwa mtoto wa baba na utembee sawa sawa na nyayo za baba. Baba iko najiuliza mtoto angali wapi? Mungu akubariki baba yangu. Baba, donc zero ere hauyafika. Hivi uko hapo utaingia mkanisa ya 3. Hapa wewe usuko hapo. Dimashe mzee anajiuliza mbona fulani hakukuye? Hakukuye sio kwa mchungaji wake. Si mchungaji wake wale 5 ule. Donc uko na mchungaji wale premier, wale 20, wale 25, wale 30. Hata weye. Siku nataolewa, nani matavala koti saa baba? Bitakuwa kae. Utapata hizi koti zote. Fiancé mwenyeko na kuchumbia hana kitu wa watu, utamsumbua. Hata pate hizi koti zote utavalisha baba. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tunalitaka likuwe na nguvu. Nguvu ya kuikala pamoja. Nguvu ya kuchukuliana. Nguvu ya kuchukua makosa ya mwenzako uione sawa vile ni makalite zake kwa ule muda alikosea. Kanisa linapaswa kuhurumiana. Kanisa linapaswa kusamehe.